MLP kalpui natur draft rules chu apoma he rules a hian wine chungchang chu telanilo MLP ka hian wine rules siam aniri lawa khable khablo chungchanga chuan kan ngai dana a in ngat to mai don tila adik taber ome wine rules chungchang hi cabinet subcommittee in rotnan siam wine siam chua to lo ni se tiatrangin Mizoram ngai ven ani ngala hemi chungchang kanjir chian na tangin kut na thok tu te phurit thren khata phei chuan an chia tian soi thin chu alang chiang hle gre patrangin thurbing don taila kumsang khajakwa somkwa palia trangkhan Mizoram khochak tlangdung champhai le nalana grape hi chin tranani nalan phei chu grape khopui tia hriat ani hiala grape ching tu te hian society andina nalan le champhai grape growers society tene nalana hian anwang lai chuan chung ko zanga vel anom thrina harsat na anto hnuwa chuan azat ve chung ko zahni somnga bakin anchingam tolo grape wan siam hi ahlok na telmain boipui angai emema nalana grape thar tamber pusilal rampa rahian kumsang khajakwa somkwa paruka trangin aching trana ahlok nairo kumruk nu vela chau atel thung han pota saranga mo chu aron ra ngal mai he oma khang kha chu engman ni lawa akum thumna hian seng tur enga moza the ve ahlok deu angkan ti hi chu kumruk don the chu du ve ni lom du e tak kum thumna tangin kan seng trana la hlok tak lawa kum lina tangin hlok sawa kum som khengin kan hlok so chara pung so zela in kol dan pang aya khate in kol so chuan ni chuan ke ni khu sang ni pasari sang ni paruk sang ni pasari te khang so som pathum som pali khengin hlok tak ten kan hlok so mo tun khu chu an fe tan ve tawa tuna ka chu dal hi chun nia aram ma hi kan lei chop ania aram hi cheng sing hing kan leya awa na nen akhur lai na nen na tia ka chu thian cheng nuai ni le sing riat vel bor kan seng to ni nalana cheng bok lo nei tu pupiel phairo siam hian kumsang ni le pa nia trangkhan gre paching trana anchung ko eizon na bulpui berane private school ate kan han thoka amaro chu loman te mumal kan nei lo chu wang chuan chung kuina kan tlan ber le kan fa te kan chomna le chung kuina kan nga na tak tan kan mang puzira thung hian kumsang ni le pakhata tangin bulatran ve boka atir lama nalan ba ka champhaya grape ching tu te chuan anthiamang angin atiralna angai to thrina syntax aumin wine an siam chopa tual chunga anral chuak thrina ne ma chuan tikhan local market kan timaya syntax sa te kha kan ve maya ti chuanin khami kan kha local ate ka han thal ve lop ani me mo a han pat taka han thon chu le I khom lowa chuanin tlema an pun ve deuh khan aizol lama te athol angchi te khan ka han thur thlave a ti khan chung le kwa te khan chung le khat te khan in min han zor pui ve lop pakhatien khanin kanin thon ve thina ni chu kumsang ni le som khan nalan grape grower society chuan mumal zo ka wine siam chuak turin winery andin ta a champhai grape grower society te poin hemikum vek hian dinin wine thu mun zolai di an siam chuaka zolai di hi a hun lain a minga tang ringot po hian chai a hlo ema chu thlak danglamin champhai winery chuan zo wine nuwa champ wine te an siama nalanin Isabella an siam ve bokane kumsang ni le so matangin champhai le nalan grape grower society te chuan malam an panzela kum khata lo nei tu te grape an lei sakna man po apung chho thret
lo nei tu intel khom ten society an din tinania an thar chua chu song bolin finish product an ti nei theyan ne winery din na tan hian sarkarin apui pialama bank atangin loan an la a unfinished product an thral chuana tanga an hlepin loan an rola winery ti changtlun na tan tele na thok te lo tan te society mi le sa ham that na tan te an mangthin hetiangan kalhnuwa hian congress sarkar nuaya zuzor chua ania champhai le nalan grape tuite chu anong zuita nalan grape ching tu ten winery ya an chhun hun ber chu kumsang ni le som pathum khan ania kumsang ni le som panga chuan champhai le nalan grape grower society te chu antal boy hle towa an market achia tawangin unfinished product hral na tur an mulo nalan winery tan ashral na ombok silovin grape chu an langot thei tolova chuti rwalin grape grower society pahni te hian winery andin na le anti changtlun na loan rule an ngaya leiba an nga takzet zeta report kan don danin nalan grape grower society te mangang hian khati hun laya minister pakhat hna an harsat na anjuk thlena nangni wine siam hi engatan ma katilove aloti saka beidongin an hoa winery chu an kharzui ta ne champhai winery po antal boy hle alekha Mizoram Liquor Prohibition Control Act kanan mang chauta zute wine shop te kanan ti chawa sarkara te pongen na kanan thlena sarkara kan har sanna te po kanan thlen thina sarkar khan ti ngai na waka helowa wine shop license kha retail vending kha min pe veringot ne somi keifang thlang dc nuaya son champhai wine shop ma saber kha kanan ti tarup maya hei hian a bel lau theng cheu tin sarkar khan compensation ang dewin permit kha ol samtein min siam saka khani kanan ti ta maro chu kan ni phungnen kan kal phungnen khan in mil lo na kha a omta keini chuan kutna thok tu te thlaira song bola hrala hlep siama khatianga market linkage siam sakha kan tumberani a maro chu zuzor lampang kha chu a society member te khan an bengkhon chialawa an lungkha ani chialawa kan hanti top leilok ta maro chu helai hen wine stock kha tam lutuk mai liter nuai tel kha kan lakol tu nei boxia chumi chu engtine kan ti ralang tin kong kan handap chawa state Meghalaya te Assam Arunachal Pradesh ate kan zongkuala chulai chuan Radiant Manufacturers Private Limited te zukbe popin anni tenen kanin dor chauta director te pathum po helaya champhai ngei ron kalin an ron envia kan factory te chuan khatiang khan 2015 kumkhan sangni sompang kumkhan in remna thuthlung te ziakin a wine semi blend kan tita atui angkhan kan khaltani chumi atui anga kan khal ta ka chuan keini chuan helai beidong lutuk kan nia vai ho lo dun om kha chuan kan lom lutuk ta maro chu khalai khan ngai le ngai anga pe ang kan nia profit margin ka claim lutuk helai staff lo tur takil pokha adei phalowa maro chu option dang kan nei lo wangin kha ti ram anga ya khatiang khan 2017 thleng khatiang khan kan supply lok na te chiam kan nei lo nain helaya ngai le ngai angin kan zukhral ani atira khan nuai za som ni panga MRB champhai bransa kan puka chuan kan kal chhota zela sang ni le som palli kum khan khang har satna kan nei ta ka chuan kan EMI kha kan rul hlei thei ta lo ni Radiant ne na kan tho ho ma chia helaya sale som to si lo in kara khan loan rula tur poisa po kan nei to tak si lo wa chuan har sanna kan tok chawa
chuwang chuan bank ho kan han dor le min bailed out kan ngai ni tin khamin wai za som ni panga EMI kan rul theilo awangin loan thar kan di le ta pup meya nuai za som kwa don kha kan puk bel le ta chumi mang chuan a hlui loan kha kan vom hluma a khami bang thlem te khan grape mante khatiang khan kan hanin ti chole a working capital tura kan han reserve le grape kan lei sakna ba te kha kan han clear le chon bul kan tran chawa kan han rul chole chara hey kan rul zo trep to tia in expand nan tu na hian Ministry of Food Processing noya winery hi quintal sang level leng thei tur capacity akhan ruam hanna kan kalpuya kan project po tu na hian kalpui me kania khamia tan khan loan khala ka ngai leta noi zani loan kan puka chuan a hluite loan dang kan pu kho nen chuan leiba hi noi za thum borvel kan la nei ni chuan tuna Ministry of Food Processing noya upgradation of winery hi first installment kan donga second installment dong tur hian na hi kan la complete che lova tuna wine rules kan nei tak lawa hian he la buildings te khol hanin label zela kha kan team ruang reng khop me kanom dan tur kan chian lo wangin chulai chu ril ru ha du khop mai grape ching tu kut na thok te hian sum le tha tam tak nen huan an siama grape ching tu intel khom society chuan chu ngan thil siam chua chu an buai pui le a society kalphunga chuan an thil siam chua chuan hlep an nei rul chu an thanzel na ta na thil poimo tak kania nia profit tuna kan profit margin ne yang chi hrim hi helai kholte intilen chauvezel nan kan manga tin keini kan society kalphunga hian margin kan nei hian member te a an huan thlai en kol na tur an mamong chi te leisaka sem thin ania tun nikum te po khan heng chinei thi te urea leitra MOP DAP tiang chi te hi kan members te hena sem thin ania kan margin atangin khang kan leisaka hlep kan nei kan fiat ang hian khol te po kan momo turang hi label zel ani society ten hlep an nei lowa until siam chua an thal theilo chuan atuar tu ber chu lo nei tu ten ne pupiela le puzira khan nalan winery an kharta ka wangin an grape chu chin zui zel chi lova an ngaya engamolai khanin winery gain na khani ta ka wangin winery khana la lei thei ta lova heta local kan soyang khan atir lama ka han ti tir chuan tual chunga polo hlu ve ti khanin an leitu nek te lom ve boka base atam ta ka khanin han tiral na khom ta lovani tiral na om chuan silon vak mai kha tongpong in vak ngot kha thei bik chuang lo tin thil ti chi ber poni chuang lo thei bokanga alak thei mu mal ta ka lo wa kha chuanin en kol khan om zia khan ei ta bik si lova tha tam tak se da lo ngai bok si a le lama chuwang chuanin kan hlui lon kha ngai ta ni ber mai nia winery na alak thei tak lo kha chung kan mang ang khop me mei chi chu ni la kan trap pin ka ringa achana chu chol nisa kan AI te kan sil kan fen ai zong tak mek hi kan huana kan vom lu tani grape ka thian pa soeng khan na sa taka en kola an vitamin ten ra thana tura chi sang en kola ai chatu ran nung laka ven te nga ya chung tur chon eng kim mai le nga ya chu mi lei tur chon kan nei khol ve sa sum le pa zong ka kan huana tak mek kan vom lu ta chung sal na om to lo lak thei to lo an ni chowa kha chuan kan chung kwa kan en kol dan tur te kan fa te lo than zel na kan chom zel dan tur zong kha abuai veka kan chaw roi ni ber mai winery kharma hian grape ching tu hi kan tarlan tawngin nalana hian chung ko zanga chuang anoma
a hmun suat ta te en kol zui lova chula chhuwa zui ta te an tam hle a tuna chuan azat vevel chawin grab huan an nei to e huan hi ka huan atanga i chak lam iti mai teng direction atang chuan chak lam ania ma se kong pui ne na ka inkar ani ve thu ani a hemi huan chul chan hi chu i sarkar ina policy an thak wang te po ni thenga wainari tele kan grab salnan om tak lo wanga chu tarut mai ni he huan hi ani le tu te huan nge ni he huan hi pu pau khan khu pa nalan dam venga mi te huan ani heti lai hian na lana grab thar nember pusilal rampara le puzadua te chuan tiral mai an phal lawa a hlok na tel mi lovin hrat chuain anen kol tlang thungane kanin ha na ber khatini ta ka khan hei kho chunga te chuan ching tam tak kan om awangin thal na kha om lo sim sima chutiang ani awang chuan kanin ha na kha kan ho cham khani ta ringota amaro chu ama bultan na rei to kan nia wangin kan lo khol sa khan kan grep huan hian kol hau tak lu tu kan ya amun ti fai lo nga ya aron chora katanga ya a chor main katanga ya aron chora phuara nga ya ti chuan lo fa sum tam tak kan senga la maro chu kan khol na in tun hun theng hian mi tung nunga chu chuni mai asal na kan han nei lo china kha chuan buai na me lamin kan buai ani ber mai khati lai khan nya sang ni le som pali som pathum kha oina ria kan pek to pania mo som pali a la thei talova ni chuan barmala matangin tlem ara khan min ron lak saka chu te chu ni mai helaya han kan ve po kha han thal vak da na lowa chu akhati hun lai te phei kha chuan kan lo thei ba kha then pa te chu lo ver u te kan tia tin savatana te ti khan enge mo zat kha chu kan nu chia ta mai ni ram dai nga kho lo e tan kha teng hun lai karil ru chu then te phei chu nin sam vek mai ture mani an ti hiala mar chu beidon hi ga du lo ve phima kha me nu khanin aron thavele tho boka en kol pa nga in ka en kol ngara kumte adanga kumalo thara me hingril ru adanga kumalo danga tengwang khanin chumlo chat lovin ka theyang angin kan chung koin kan en kola kuna lo that le khanin kan lim pui le a sarkar nen in ku kai na kan nei lova tin kan oin min ti ral sakda tur kha kong min ngai tu pui lo hrim boka kan theyang tok chon be se na chu kan nei ve sarkar apo ma se kan be se angin thila lawa tingena hrela wing kan chol top ani per mai kumsang ni le som pathum chowa khan nalan grab ching tu te chu an market tour ngai tua sak kanilova champhai lampo in khul chuana tan zuzor theina license pe kan ne kutna thok tu te hi bultran sak atok lova an market ngai tua sak atrul hle tialang Mizoram a hian agrobase industry kan tiang chi hi apoimo em maya eng thlai po farmer sawi chin tir donila a market linkage kan siam sakle silo chuan kutna thok tu beidong
kan tiang chi hi kan siam tam don ni na langa chu wang chuan Mizoram kan thlai tharemo kan thil thar chua ve hrim hrim hi kan process ta kan khala lawa value addition kan ti lo chuan helai hian mason na tak tak kan thleng phadon lo ni Mizoram kan in todel theina tur chuan agro based industry atam theng ber district ina poni rose kan nei angaya sarkar a in thlaka nalan winery chu bailout niin an leiba rul sak kania kumsang ni le som pakwa tang khan apa ngain an kal chhun zom le ta an huan lo sam to pupi la le puzira te chuan grape chin tumin ma an la le a grape huana poisa tam tak thale zung thahnem tak an invest mek lain wine siam chua to lo aron ria an malam hun chu eng takin an mulem lo interview kan nei nuwa hian cabinet thru khom chuan wine siam chua chungchang chu khoi lovin adata MLP kalpui dan tur a rule sa chuan tel anitalowa wine siam chua hi phalani nge nilo ti soi chian anitalowa soi chian ani lo hi grape grower society te tan chuan thil thatak ani lem lo nia helai wine rules te kanan soya grape chin te winery te hengau hi in link chau vek mai chain khat vek an nia amma saberin farmer sowin grape an tharta an grape thar chuaka winery an ron khalta winery kha a che theina tur chuan hemi rules sangai ta ni winery che theilo chuan farmer so po an che thei big don lo chu wang chuan market linkage akha asu chat vek dona winery kalzel ngai na don lo hi troll vek anga a khol te thir chia te mo kan la khalanga grape one te an sam tlunga thlai dang te an china ngai nga grape zam na te thir chia kan khalanga chu kan mabak tur ani dona tuna grape kan chin hi hectare khat ching tur chuan investment anwai tel angaya sarkar na compensate lawani phei chuan antan chuan dam chunga engtine kan tiang dam chunga chiat puina tur nin ka ria wine rules telo hian champhai winery top lova an kal thei chan radiant company ne na anin dor na kha kalpui thei anilawa chuba ka chuan wine kai noi winery ti changtlu na tur project chu akal theilo nalan grape grower society atranga thudon danin tuna project an kalpui chu wine rules omlo wangin an herdang lam angaya wine rules omlo chuan dan keng ko tu te hril fia danin a hril thui hle dona grape hi theian chedonga achuak le don MT chu gazeta MLP rules han chuak se ala chiang mai ome nya keima riru pakhata chuan he kan winery te thileng kim mai hi tuna kan ministry state sarkar ina bulmintan sak ania bulmintan sak tu hian atopa kut na thok tu te an bultan sak te mituitlak zoi na tur khopi chu anti du hi kan ring lo phota kong le lama ero chon antipal ani ero hi chuan thil poi tak ani in ka ria kovel ram sang na china ka sayangin le india ram chunga po an thil an policy ya min in nga nan lo man to alo thalo zo kan ipon an bail out le na tur le an compensate na tur hi an ngai tu thina chu tiang bok chuan ke ni pon har sana kan to ka min pian chu ti tu sarkar vekin har sana min pe ni chuan kut na thok tu ten hetiang ang tluk bok emo kan ezon na tur hi min ngai tu puye atruling ka ria dini lo chuan bulmin tan pui to a to palung chetaka min dan i chuan sarkar lo chama ka nga yang ge chuan grape ching tu te chau anilo hei hi Mizorama kut na thok tu te an che phur kum khuwa ni khochak tlang dung hian grape panchin ma in
aya kum hlun lo zok sap thei an lo ching treu towa a chin tir tu sarkar chuan in kot kaya man takin kan lei sakang cheu antia ma se hralna a hnona wangin sap thei huan chu tuna mu tur a om to meu lo sap thei song bol na tur hi din tumin project akal meka sumpe tu tur NEC chuan an pompui towa sap thei chin hi pilot project in thang khat lian aliam nuwa akal thale mek lakhui thei ching tu te apo chutiang deuh bok chu kan hmu towa champhai mi vek bong vul tu ten bong nu te an song bol na chamul po a hral na aw mu mal lo le an khol thalawa wangin sarkar masa khan an lo tlu chetop to boka tuna chuan bong vul tu te hian mimalin asem chuan na an thok le to thlai po ni se mau po ni ro se bultran hi chu har tak ani lem lo adai rei tura kut na thok tu te an kaldan tu ro man hi kan hlo champui kut na thok tu te an che phur chu ni ti grab ching tu te din muna trang hian alanga a hlok phot chuan mizo te hi kan that chereng reng lo nalana concrete in tamzo khi kumsang ni hnulama ding ani hloma thang khat lian chunga an khopui dang lamdan chu nasat takane wine market a that lai khan grab huana an tul wang lai chuan thil danga na thok tur thalai an wang thei hle ninan soi bulin tran ti ra hian sum siam na thatak a omem ni ti po zona om thei tak ani mek chakai farm man to te romi supplier chungchang te tun naya arita zeu zewa kutna thok tu te hi ding chuak lovin policy thatak tak min tiam hmanga an vote hui tumna man ruwa min hmang ti soite po a omzi abokane empo ni se grab le wine chungchanga hian in nialna om thren khatte tarlang tel don te ang grab chu wine anga siam chua aneya zuar chuak turin wine rules chu asiam tu society ten anmamoa chu an buena laimu berane wine nilo thildang siam mai se ti zona omle thin ama saberin Mizorama an chin hi Bangalore Blue ania wine siam na ta na an man pui berane nia hemi tuna kan grape variety hi Vitis Lubruska Bangalore Blue variety kan ti kha ania hi wine grapes ania table grapes ani lova chuwang chuan wine ti lawai chuan thil danga siam na tura hi chuan hemi grape jam kan tiang chi siam theya maro chu kan production hi quintal sang telen to jamin siam vek don ta lai khoya kan khal zo za yang jam consumption hemi Mizoram kan jam e te chu thlem lu tuka chuwang chuan a jam ang chuan kutna thok tu te tan engma hlokna om phak don lo wangin hetiang siam hi chu kan ril ruk chi lova tina juice tur hian mi thiam te po kanan roya ke ni experience tam tak nei te po kanan roi ta tuna kan grab bi gai chona juice a chona siam thailo hulhwal agani 0% alcohol ang tur kha chuan a thailo ni grab ina huat ber chu aseng laya ruwa tui tlatam ania Mizorama grab seng hun chu ruwa tui tam wang lai ania grab variety dang e mai thei chi table grab te po en chin alo ni towa ma se an la hlot ling thei lo Bangalore Blue hi nia atira tanga grab kan chin tran tira tanga kan adopt khania tuna Bangalore Blue kanan tina chan taka poi Bangalore Blue variety nen hian as characteristic so hian angta hi Mizoram a hian atual tro angdeu thua ngai thei ania GI te po Bangalore Blue ti reng loin Mizoram Blue te po kan la ti hun te po om tura ngai taila chuan variety dang heng Tempranillo Navrang ti te chi rang grape ring a seedless ang chi Thompson seedless ang chi te po trial ani to chuan tu nain Japan atangin grape variety chi ran a mingpo Japanese mingane ka khachi alova hengte poi tu nan trial na nei mekania Mizorama wine siam chua zu omza chu za zela panga vela ti niam ni se tuna kan buena hi azio mang ti rotna te po om thina ma se chu soima ya olsam
ataka harsa si niin champhai winery manager chona soi tuna alcohol percent kan siam meka hian 11% awma chuan alcohol han ti ta kai chuan thei hrim mai chuan alcohol a in siam ve mai zela tuna kan grape wine hi 5% ang khan siam chin ania maro chu thlakhat potlin main 8% aron up le dor maya he tuna na thlani na kan mangmeka engza percent nge aron up chho don kan thilova wine na a sugar ama thlumna aral ma ka chuan wine in siam char don tina anita engangin preservative in veng maila a wine kha alcohol ein yield char don ein siam char don tina ania chuwang chon a thlem ber ti kha a soi theilawa grape thlum deuh kha chu rei deuh ein ferment dona sang deuh ein ferment chho dona a thlum vak lo chu khai niam hreta chuwang chon a thlem ber kha a soi theilo ne Ripui leng awangte ramri buai awangte in eile bara in todel kan mamo zia kan soina sa a eile bar de chuana hi omzenei zo ka kan kalpui angai ti chu alang chiang renga hemi tur hian champhai di si hlui chuan apisa malak dan tur alotar chuak to a ngai tuana ti zawa chhop chuak telte ang achung bera ram buai pui tu department forest soil te anumanga atnuaya ahmang trangkai tu le kutna thok tu te ne na in ngeng agriculture veti horticulture le fisheries department te omin heng hlom pahni hi nizain hlona le nabartin athun zomanga lo nei tu te thil thar chua chu society in anboi puyanga society chu industries finished product boi puina nen antrang kopang hero man na hi athaberem ti returin en chinna kalpui tak man anitalova hetiang dewa kalphung mu malero mason tur chuan kanmamo pakhat chu ni ti grape ching tu te din mun zirchian na trangin alangane